wakwaba midi ede ajoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news owura Kwaku Boahen ena afenso owura Kwame bafo adodo na efreno Abronye enkrofo mienu we e communicate e ma one parties metre NPP ena NDC na omo dikohie e wo UTV e koye discussion one of their political talk shows. Na ensem ekopie mu wo ho ne ensem keto akra ene Abronye ena Kwaku Boahen omo di gine menya ensem keto akra wesi we ye Koronfuo wesi we ne nadwenya adwuma adofo me ka senchen yenti ensem wo ankasa ede etoya da nyime ko abdo bia no ye do moka mutumi enye eye sanete kwame eja kwamra obi obeka ta bia no na wonte o memu a emse afi na bi ofri moon ana ofri ba bi ba because ohwe abaya ofri akonya so MPP for baya na John Dramani Mohammed animu a ogidi ye se wanye witch hunting and wanye selective justice o kai se NDC pen to credit go for bi court my sen so ni musa abuga pele so ni musa na yam no kata wedem unu say Mr. Sylvester Mensa no nyina ye de ye do mo kokot and yes am e to just say wonye eboni bia Sylvester Mensa unu o ka say kokoche no kokot and so bi wi ase no wonye eboni bia o ka Sylvester Mensa obodi na wa kire one kokot on record man fa na kokot kwame be pacho national service o ka say yes o mo to mo safre no our office be wiase no wonye eboni bia eto NDC party yeto yen safren kofo bibiro ho edo mko court ai mra ne no mu di ye de tese mra ne ni die ne mra ne di no kore ye fra konwa so MPP party o hwe ketase ne proye akoso abia ni wa ba from 1992 wotumi adi dwem ne ketase proye kankan tese saban weda and so aban no ya wat maclew aban no ya wat maclew and aban ya wotumi tra wo me ye ne tena konwa to na obetia na ne agiska me pacho we de mama andi we me kama ni sa football GFA president na de wa mama Hamadini se mama 8 million wasina na adu chen botom on di DGG na wa mama Hamadini kwame pacho o ka na na adu ne tena konwa so investment promoting program bi o mo ye ano mo boss na adu do nye eba system o mo ye adwuma wo memo e bo mo aba so na na adu kwata konwa so e ma ye wadi sika 1 billion kwame Winning Pio Sahaji. That's Sagana for Australia. Ebe we are senado to acclaim. Kwame bafo. Northern Regional Minister. Northern Regional Minister diketa se no for ye. Ebe we are see Kwame bafo. Wo to adwire me kura no awa ya ugina kwoto a so ba cheche nkrofo magum. Allegedly Kwame. No na ti Kwame. Enti green ban na kensa. So ba wi obi ba. So ba wi Kwakunyansa na any page for any say David obi ani atem tie tie me makoma akasa me na me host of the show it is a makoma akasa obemu ame pere mane nkasa sase bi okasa me tie me kwame how dey aka na nyansa be na me kwaku nyabocha wo wi ankrofo maton kwame ni die mu pa me pese we be sibio mesrewa ya nkoso e bi mesrew ni die mu a me pese we be sibio sense si a ebia ne aseseme ye na meye me pa chow ye be sre ya hwefo pa se BBC bai ye pa chow mo fa nche yen na Kwaku na wanu guso na wo kasa
na mema Kwame atwasem bi asan ansa na yato adwumadi no so se Kwame me pacho tie ye platform a very big platform pa se obi chi obi edisie na se for no YouTube some kasa legendary Chinkrofo mo ntwe mo mfiri ma issue disclaimer me pacho I can issue a disclaimer say nyamo ma say for that nso no net hey mesrewa na no kon mo ne ma ne bi o mesrewa nfa na wo ba allegedly o Chinkrofo ma si medase eti Kwaku yanhwe wogidi say ensemu a ekoba yi nyina no bibina akesemu ya na manye na manakodu baby aduri on say satama na do betra kunya so no ka kire Ghana fo nyina no tap map send this nkofo nyina obecho matum which hunting ani bre no time enya mamu obi no omubu do mo peso mo ya ne say omo mankofo hunu say omo tuketa se se ne proyase okofa special prosecutor de buy emfie mienu at emfie miensani ontumi fo obi ankoko to tumi nti obi antum even MPP fo no ka to ba ono omo bedie no ope document kura wonya anakata se ne proya abaso e we aban we mo bi esi Ghana ha ebi si da on record even Nanado enua be ma wa ye minister for finance e kwa brochire kwa jiska kakraka bi e ma charge ka kire nte kwan ofa to jiska nya papa keta se ne proye ye de court enso ye hunu de esi ye e be pem ne nkana Nanado obi a opeto otu keta se ne proye ko tu sa papa na ojisa papa na otla wa say KGLG KVLG e ya omo ye minister of communication dream kakraka omo din wo ho Kakwe dream kakraka omo din wo ho e be pem ne e tenkete ma me ne to e be pem ne Nanado nua no nti o da to te ho a odi me was Supreme Court the highest so na me patch no am judgment se wo te ho highest now nkofo a omo ebu o man keta se ene proye ni se de e fora campaign and so we say secretary se ne proye ni se de and am say what to me aso ti as na mo organ ha nyina as organ ha nyina e be street ni aduma now so na yes ya e fa so na oto me da se sika ya afa nkofo nsam me da se e bi ti na ada Kwaku me pacha wonim dwomde ayeye wo ho e me ya say what's the program we don't try to mind no umienu mo baye no we ya to Obama so deputy communication director me da se MPP police station ya fama hwe mesrewa emso Kwaku wo kase bi fa ye nuaba eye mame Francis Esiam ho na and the board for natural letter by yes e be wi ase yi board for yes enti me pacho osafmafo me pacho dream wo Kwaku me pacho nya na ne ko ma judgment asami me si jama me madjuma me pacho na suma me wa wa suma wa dabi utumi fa se party asuma utumi nya na bepe wa ha no I'm and somewhere na owura Kwaku Boahen na afrenso owura Kwame Bafo aka Abronye omo de koyo omo ho e wo UTV empanifo mienu omo communicate e ma parties hwe de omo koye enti sa bofra bi etwe cameras ni so na odi atema oni hwan se obekwa akoka because mo a mo ye empanifo a mo be set examples no anasa mo be set example ama mo fra no mo di achi no enye sa na mo ye mo kotena TV so a ensemhu ena mo di wo ho nti mo fra no so besua na atem didi na akoso nti ebesre mo communicators no mo kasa no mo ahwe mo kasa miye because in the social media na aba no amofra ko ho penin ko ho de wa ko school ko ho de on ko school ko ho nti de mo ke bia eno ene amanfo so edi akire nti esre mo kasa ho nte sa mo communicate ya